Survei terbaru menunjukkan mantan Presiden Donald Trump unggul dari Presiden Joe Biden dalam bursa Capres pemilu 2024. Selain karena ketidakpuasan penanganan sejumlah isu dan usia Biden, perang Israel-Hamas jadi salah satu faktor penentu keterpilihan pemimpin Amerika Serikat selanjutnya. Jelang pemilihan Presiden AS pada November 2024, polling dan mesin kampanye mulai digencarkan. Dalam upaya pembangunan infrastruktur, Presiden AS Joe Biden menjanjikan anggaran 16 miliar dolar untuk merevitalisasi kereta penumpang Amerika. 25 different projects, all to build the Northeast Corridor from Boston to Washington. It's part of my agenda to invest in America, and I've been fighting for this for a long time. Sementara di kota New York, mantan Presiden Donald Trump menyebut 91 tuntutan hukum yang dihadapinya di sejumlah negara bagian bermotif politis. The poll numbers are terrible. You show what happened today. The New York Times and CBS came out with a poll that I'm leading all over the place, but it's a very unfair situation. This is really election interference. It's all it is. This trial is ridiculous. Ketika Trump harus menghadiri proses persidangan kasus hukum yang menjeratnya, debat kandidat capres lain dari Partai Republik terus berlanjut. Jejak pendapat terkini dari harian The New York Times dan juga Siena College menunjukkan Trump unggul di 5 negara bagian penentu seperti Arizona, Michigan, Pennsylvania, Nevada, dan juga Georgia. Dengan sistem pemilihan umum Electoral College yang ada di Amerika Serikat, kemenangan di negara bagian tersebut akan menentukan siapa yang akan memimpin Amerika dalam masa 4 tahun selanjutnya. Sejumlah isu klasik masih jadi penentu. Hak aborsi, menjaga demokrasi Amerika, ekonomi, keamanan nasional, dan imigrasi. Biden dan Trump sama-sama mendukung Israel dalam konflik Israel-Hamas, namun kelompok advokasi Israel di AS melihat Trump lebih dijagokan. The polls have consistently shown it to be a very close race. I think this poll is a bit of an outlier. It shows more support for Trump in some of these states than lots of other polls do. Tapi analis lain melihat jajak pendapat yang dilakukan sedini ini belumlah berarti. People I've talked to from the Biden campaign have told me that number one, it's way too far out, and number two, they think that when it comes down to a general election and it's a binary choice between Joe Biden and Donald Trump, they think Joe Biden takes it because they believe that people just don't want to go back to the chaos of the Trump years. Rabu waktu setempat, debat bakal capres Partai Republik Ketiga berlangsung di Miami, negara bagian Florida. Konflik Israel-Hamas dipastikan mengemuka. Trump tak lagi ikut debat meski angka dukungan baginya jauh melebihi kandidat yang hadir. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.